Ningabe salulibelesela lento yini ngoba ukwandaba ubemayile tema isemayile wasebhodla kabi kwehlela kabi kumaNazaretha kodwa ubemayile kangakanani nginani elingithukumisa namalanga ningadakiwe mina ke ngiyamthethelela ukwandaba ngiwanani ngimthethelela Nkosi amakhosi. Eyishayile. Ayike ngane zakwethu nithemba nezwela iyona ihliphu yenyaze elwezile umqala sinomphelelisi wendlela laphana ke ubaba uShembe ke laphana ngane zakwethu la ekhuluma khona ke ngevideo trendayo baba laphana inkosi mesizulathi ikhuluma khona ke asikhuluma kabi laphana ke yathinta kabi igama lonyazi lwezulu laphana ke ngane zakwethu ke neyishiya abantu abaningi bemangela ukuthi ngabe ngempela khona nengxabane khona phakathi kwabo bobabili ngane zakwethu ukhulume kanjena ke laphana ubaba unyazi lwezulu ukuthi ke yena uyamthethelela akanandaba naye laphana ke ngane zakwethu ke uyaqonda ukuthi bekade emayile ke laphana kangakanani ubona laba abahleze bemkhuluma ngabi bengadakiwe wengane zakwethu khulume kanjalo ke ngane zakwethu baba uShembe unyazi lwezulu ngane zakwethu ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala comment section ke ngezuthu lithini olwakho uvo ngalolu daba mina ngilesponsor ngiboma njena kodwa ngiyathembisa ngiyabuya nezinye ezilandelakho kwivideo elandelakho kwakho kusubscribe nesiphathe kahle ebe nosuku olumnandi ngithanda khona